Dobro došli na Luxury Auto 1, mjesto gdje se susreću snaga, luksuz i automobili koji pomjeraju granice. Ako volite moćne SUV modele, američki karakter i sirovu performansu upakovanu u praktično porodično vozilo, onda ste na pravom kanalu. Danas vam donosimo detaljnu priču o jednom od najimpresivnijih performanse SUV-ova današnjice. Ovo je 2026 Dodge Durango SRT, ultimativni američki SUV koji briše granice između sportskog automobila i robusnog porodičnog vozila. Već na prvi pogled, 2026 Dodge Durango SRT jasno daje do znanja da nije običan SUV. Njegov agresivan dizajn odiše snagom i samopouzdanjem. Masivna prednja maska, široki otvori za zrak i oštre linije karoserije čine da vozilo izgleda spremno za napad čak i dok miruje. LED svjetla sa tamnim potpisom dodatno naglašavaju njegov mračni, mišićari karakter. Ovo je SUV koji ne pokušava biti suptilan, on želi da ga primijetite. Bočni profil otkriva snažne proporcije, širok trag točkova i velike aluminijske felge koje savršeno popunjavaju lukove. Stražni dio je jednako impresivan, sa sportskim difuzorom, četverostrukim izduvnim otvorima i svjetlima koja jasno poručuju da se radi o ozbiljnoj SRT mašini. Dodge je uspio zadržati praktičnost SUV-a, ali mu je dao izgled pravog masalcara na povišenom postolju. Ispod hobe 2026 Dodge Durango SRT krije se srce koje definiše cijeli automobil. Moćni V8 motor, poznat po brutalnoj snazi i prepoznatljivom zvuku, pruža performanse koje bi posramile mnoge sportske automobile. Ubrzanje je eksplozivno, reakcija na gas trenutna, a zvuk motora dubok, sirov i emotivan. Svaki pritisak papučice gasa podsjeća vas zašto američki V8 još uvijek ima posebno mjesto u svijetu automobila. Snaga se prenosi na sva 4 točka putem naprednog pogona, što znači da Durango SRT nudi impresivnu stabilnost i kontrolu, bez obzira na uslove na cesti. Bilo da vozite autoputem, krivudavim planinskim putevima ili jednostavno želite osjetiti moć pri preticanju, ovaj SUV reaguje sigurno i samouvjereno. Upravljanje je preciznije nego što biste očekivali od vozila ove veličine, a sportski objes omogućava iznenađujuće dobru kontrolu u krivinama. Kočnice su masivne i izuzetno snažne, dizajnirane da zaustave ovu zvijer bez ikakvog napora. Dodge nije štedio na performansama, jer SRT oznaka nosi ozbiljnu reputaciju. Ovo nije samo snažan SUV, ovo je performanse mašina koja zna kako da iskoristi svoju snagu. Ulaskom u unutrašnjost 2026 Dodge Durango SRT dočekuje vas kombinacija sporta i luksuza. Kabina je prostrana, ali istovremeno fokusirana na vozača. Sportska sjedišta pružaju odličnu bočnu podršku, presvučena su kvalitetnom kožom i alcantarom, sa SRT detaljima koji podsjećaju da se ne radi o običnom Durangu. Volan je debeo, savršeno leži u rukama i opremljen je komandama koje omogućavaju potpunu kontrolu nad vozilom. Instrument tabla je digitalna i nudi jasne informacije o performansama, brzini, obrtajima i režimima vožnje. Centralni infotainment ekran je velik, brz i jednostavan za korištenje. Podržava moderne sisteme povezivanja, navigaciju, multimediju i podešavanje brojnih parametara vozila. Vozač može birati različite režime vožnje, od udobnog za svakodnevnu upotrebu do agresivnog SRT moda koji otključava puni potencijal automobila. Zadnja sjedišta nude iznenađujuće mnogo prostora, što Durango SRT čini pravim porodičnim SUV-om, uprkos njegovoj sportskoj prirodi. Treći red sjedišta dodatno povećava praktičnost, dok prtljažnik nudi dovoljno prostora za putovanja, sportsku opremu ili svakodnevne potrebe. Ovo je automobil koji može odvesti djecu u školu tokom sedmice, a vikendom postati prava adrenalinska mašina. Zvuk u kabini dodatno pojačava premium audio sistem koji pruža bogat i čist zvuk. Ipak, pravi audio doživljaj dolazi izvana, iz V8 motora. Zvuk izduva je nešto što se ne može zamjeriti nikakvim zvučnicima. To je dubok, snažan ton koji budi emocije i podsjeća na zlatno doba američkih masala automobila. Sigurnost